Speaker wa mbunge ya Kitui Honorable Kelvin Kinengo Katisya ni wathana ukwata mbao ma MCA onthe mekuni wakula ingi mwakani wa 2027 ayasakana ni mona nisio thukumi mailuku ya lama manyuvie ndeto hii aneneye kundu kwiki vathukanio kuya wodini ya no na wodini ya nguni ingi ni wasano kwatite mauvaluku maingi nundu wa kuikonya na muyumbe wa mwingi ya kate Gideon Mulyungi ulokwasi atawa mukwatie mbao muno evindani ila wa ikimanisioni cha yulu lina musangi na maubo. Onene siathini ile kivathukanyo wodi ni anona ila yangune ni mwingi ya kati. Speaker wa bunge ya Kitui Kelvin Kinengo ni wathani kwa tamba wa memba mabunge hii ya Kitui no kenda kunyuva ingi ya Kelensi ni wa wodi kivathukanyo unyuvanini monene twendete wangilile miongwele na monza nyene ngwazakana MCA ma Kitui County monze me miongwena ala membungo oyu ngende ya kumuthukuma na moneza ni makwata kwoko ona 2027 monze ngama support mazokebera nizio nize ngaya kandelezya wendi wako ni MCA monze alama za kwe oyu me miongwena monze mazokebera nizio neve abetonyekana at least miongwele mazioke na monzi yokazi miongwele nzouona wethe yabo mwange na wethe yabo maluki na wethe yabo mewane sila kimuli zak azumonzi akasongi na ala molote miongwele monze ngama kwata kwoko mamuthukumenesa. Speaker uno kweta MCS ata methito monanite vitimbingi ya kumathukuma NNC kila nzo wangu ni kula natoka speaker hii ndangu ni kula kwa niamba yenywe kuna kwendi MCA wangu ni kila sila ngu ni kula natoka speaker hii ndangu ni kwa niamba ya nduma mwingi centro kundi MCA wakela mwingi centro ona bawa itai na wodi sio nzi miongwena hii kabisa kunye na isi MCA monze ma Kitui County alasa kwe ngathukuma namo ndozi zemegia makiba na kinu ngwenda wete abani kuza kwire zainge mheshimiwa Zila na wakazi athini zia kuzana sana na mheshimiwa Mulyungi ine kodha unena na ngwanzi yakozo ndungi nyendiki yakozo ndungi unena ukweli kuza kwire atwendu na Mulyungi twendu na mupia heshimiwa mako manza kuye twendu mwana umwe yamone mwana munini na ela wanengiwe kibila ni aheshimiwa onthe na alangi mateva ni wona nitio utongo imuseo na ilo nona nisio utongo yusu andu masiasa beke ndweta ko waupe ko wau kawa mundu alika siasani kuunda tonya kwemea bu ona akene nezi no kwatitwe ne ko wau ka siasa nundu ni mutongo imuseo eza kuka ingi akwazia ona kwa nendo kinyila ba mwimanyono mukwikana nake nundu siathini sienyu ni mumuona atiwo po wangi manyuba no kwitha mayoneka indi ne watangazia baka ni MCA kila county kila ward kwa utafadhali mwana nundu ni munini na akuni tayari tata kugea na kuthina kutembea itavya kwa ila ingi watanu wetie kiwangoni cha speaker wa bunge ya Kitui kiite kimunengete uthasi wa uthukumana na ndongo isonze kauntini Mheshimiwa Mulyungi we MP wa mwingi centro na wanda yeke siasa na kila nasoma wangu atakuoko ona andu mazia Kinengo ekiata nyengende yakwithwa na kuya na koba yana ngukwate kwoko uthukuma andu mwingi centro ikwithwa onagu wethi ya ungwete kwoko yana koba yana ma MCA ni asante nundu wa kumunyuba ego speaker wenya na nungwete kwoko na kandwika na nikyo kitume mukuru wako ukipo muno nundu wa kukwata tsunami kwoko nundu nage tsunami ebinya na tono mheshimiwa Mulyungi wanena speaker Kinengo na mwana ke ututo acha amani cha oipa nundu yukusoma university tunakala na akiwa bau amina university ana thukuma nake kuona mwana ke ngai munengie mwana wa utongo ye munini na ke tumumo ya mwenda kukutenya na munenge woi wa kutongoza assembly ito nuru kutongoza county assembly tikito raisi na ambao utongoza ile ana siasa na itumu no kwa utendela kumo ya ngame ile ndo kumaneza Kuripoti ya Vlingwa Mauvo kuma mwingi kauntini Kitui ni Lina Mu.
Sangi.